Kulog. Paano pag dito ka Katarman? Balik. Very good. Sige. Salamat. Documentation la. Bongga. Ayan, nagkaka-traffic because antes ka makasulod, may impuso, may aruan ID. Tinitigan kaya nanit san pugma kung ilukon kalipayan an makalit nga palad say naghatag sinkasamdan punyal san kapalaran pagtitipigan sa dughan aran tuson tinipigan kay an lanit san gugma kunilugon kalipayan an makalit nga palad say naghatag sinkasamdan punyal san kapalaran titigan inumduman di ko ipapatambal bisan mangutkot inindinuntan karuyag ko magbilin dagko nga ulat basitigaman an makalit nga palad say naghatag sinkasamdan punyal san kapalaran pagtitipigan inumduman di ko ipapatambal bisan mangutkot inindinultan karuyag ko magbilin dagko nga ulat basitigaman an makalit nga palad say naghatag sinkasamdan punyal san kapalaran pagtitipigan